Chin state chimlam min dat kho chung le kho pui a chevela Myanmar Sipaiten jet fighterin an bom na sat thu hriatani April ni som pakhat zandar som pakhat le mini som ni le panga khan Chin revolution Sipai CDF min dat te thunun na min dat khwa chu jet fighter pani in pound zanga bom pani in an bom thu tual chung news atanga hriatani April ni som pani jingdariat vel po khan Myanmar Sipaiten jet fighter pakhatin min dat khobul nitlak na lam hun pakhata bom pani in an bom thu hriatani bok thlona manga an bom na hian thi le hliam tur anom ni in news then khata tar langma se thunei tu ten official taka tarlan an nei lowani me niriat khan min dat atanga ni chuan lam zara jinglama le chanhulam khan Myanmar Sipaiten jet fighter mangin bomal theile bom chak zual bi kin an boma thi le hliam tur then khatanom ba ka building then khata chia azat che hriat chian anilo April ni som ni le panga Chin state marlam Falam khua Myanmar Sipaiten an lak nu khan Chin state chimlam min dat township le yo bialram ritapa thlona in an be nasale zuala Chin state chimlam min dat township le kan pelet township in kalpona kongjin Chin le maguram ri so township kangi khua po Myanmar Sipaiten kong an khar boka kak thu biala po Myanmar Sipaiten hem takle ral thuam thanem takan da bela boruak aso san le thu hriatani Chin state chimlam tin zona pinolin khua atanga Myanmar Sipai zanga vel ral matong te chu ka pa sa atangin pongtaung chuan hnuai kauk takar khua an thlen thu yo tual chung ni wasatanga hriatani tundin hmana hian tual chung Mipui te chu bomlaka him theinan trench khur laya in ral ring turin le thlona bomna lakata film khura sham turin revolution Sipaiten hriatirna an chua ani Chin state telin region le state pasaria now pai nu le kumni noilam now sente maternal and child cash transfer program chuan tranpuina suma pek don tu Myanmar Sipai chuan me ni som pakhat khan an thu chuan tar langani tual chung in do na mun pui pakhat Chin state Rakhine state le Kayun state telin Kaya state San state Ayewadi state le Naga self administer zona tranpuina an pedonani he programa hian me ni som ni paruk thlanga naw painu rai puar te po an tel thu hriatani bok heng chom dol tur te hian veng le khua administration office emo a hnai vel social welfare office emo me ni som thum pakhat ma ming in peturin an soyani he tranpuina hi kumsang ni som ni paruk som ni pasari sum kumatan thathum dana tum khatna le tum ni na tharuk tan tranpuina sum an pedonani tranpuina sum pek chungchanga mania kalngai lovin phone a mobile money manga pek turania mani phone thewa account hong turin an hriat tir bokani tundin hmuna hian Chin state ta township pakwa jinga hakha tedim le Falam khua chu Myanmar Sipaiten an thunun me kani Chin state marlam Falam khua an lak cholkar ni nuwa Myanmar sarkar thar chuan inopna tundin le nan le khomi puite an kirle theinan malak an tum thu hriatani me ni som pakhat khan hakha Chin state sarkar office hola Falam township tundin le nan le siam thana chungchang thut khom na an neya malak na turte an soi ho thu Myanmar sarkar daily newspaper chuan me ni som pani khan atar langani an thut khom na hian in ka boina wanga tlan chia khochung Mipui singli sang thum velte Falama an kirle theina turte sarkar office le damdo inte ba ka school te aranglama honle thuai ani theinan te an soi ho thu hriatani Falam township tundin le chungchanga Mipui ten thokhovin damdo in puya superintendent le tho puite anom sa towa tundin ani le theina le mason lama thokho turin Mipui te le pol sang te Myanmar sarkar in asom thu hriatani bok Falam khomi pui kalimio waral tlan te chu kalimio le Falam in kara Myanmar Sipai te che geta u chuak taka poisa an dil thina wangin kong kalman chen so watam thin le a har san nan to thu hriatani bok Myanmar Sipai tin lak tak Falam khua kirle chungchanga tual chung Mipui hokir le anomangin la kirlo te anom nual thu hriatani bok kalimio tang si paral tlan Myanmar sarkar non CDM a thok te chu me ni rukhan Falama an thlen to thu hriatani me ni som pakhata Falam township tundin le nan le siam thal le na thut khom na hian
Chin State Chief Minister telin sarkar thu nei tu te MP tele High Court a thu nei tu te Department ina thu nei tu te Kausan Shuai tu tele khonu le pa ka Falamaral tlan palai te antel thu sia tani bok Falam Township tundin le nan le siam chal le na tan hian Chin State sarkar chuan chet noi zan hi Myanmar Sipaitan chet noi za ina apui don thu sia tani Myanmar Sipai thanem takten Falam khua be puyan thla ka wangin Falam kho chung le kho sang sanga nau pang sang thum chuang vel le tual chung Mipui sing ni chuang te chu in le loram tlan sanin andral tlan thu sia tani Falam khoin be na wang hian Falam Civil Hospital telin building le chen na in te chu Myanmar Sipai ten thlo theina mang le ral thuam lian manga an be na wangin a chiat nual thu sia tani ya Chin State ta khopui panhi na indo na huna ta na rem chang Falam khua chu Myanmar Sipai ten an run be na Chin Revolution Sipai tang rual pol ten thlasari don an lo dan be nuwa April ni somni panga khan an hum zo talo ani Chin State marlam tonjang khochunga Mipui te tan lo thon tur om lo wangin in saseng angai lo thule mani na thamuang taka turin CDF tonjang chuan me ni som khat khan ria tir na thuwa chuani tundin hana hian tonjang khua ven himna tan ti in Chin Mipui Sipai CNA CDF tonjang RCDF le zo Chin Defense Force zo army tangrual pol paliten rinom takin an ven him mek thuan soi CDF tonjang commander in chief puthang suan mung chuan khochunga lo do le tur Mipui Sipai thanem takanoma atul chuan tangrual pol te ron thleng mai theidin huna anoma wangin Mipui tan lo thona turom lo ti na soi heng borua ka wang hian me ni som phata tang khan te rim le tonjang kongpo tiam chinom lovin an khari thu an thu chu an tar lang ani India le Myanmar ramri Mizoram Champhai district sai khumphai khobula Assam Rifle ten ral thuam tam tham tak an man thu ria tani Assam Rifle te hian thu don bozuin Champhai district a India le Myanmar inrina sai khumphai khua mun pakhat an dapna ral thuam tam tham tak an man zinga ra apu bom 60mm mortar tubes mortar round hand grenade le in biak pona ta na man chi radio set te atel thu ria tani Assam Rifle ho tu te chuan kumsang ni somni pakhata Myanmar tual chung buaina achua tangin Myanmar ria dan lovin ral thuam le puak thei thil tol aom thin thuan soya he hi ram ven himna konga har sana thlen thei ani awangin he tianga dan lowaral thuam le puak thei thil tol om thin chu man chuak tura thei top chua thin ani thu an soibok ani Rangoon Burma sangkha zakwa somli le panni Khatia Japan in Pearl Harbor arun madai khan Burma Independence Wall to Pol te chu ongsan hobin Sipai somthum je Japan rama ral thuam la turle aman dan te zir turin an kala Japan thu nei tu te chuan Burma tanga British chua phota Japan nen atang nge ya independent pe kan lo ti amani kumsang kha zakwa somli le pakhat alo her chuaka Europe rama chuan indo na avung to khermai German Sipai rual ro puilu tuk mai te tu man andang ne lo ani bermaya Adolf Hitler chu du tokin atal vel ani bermai December ni sari alo her chuak chia Pacific tu pui veng tu ber US long rual bupui Pearl Harbor ading ngir khum mai chu Japan long Sipai rualin an chut chia sakta bur maya Pacific veng tu ber om ta heklo Japan chuan le an long rual ro puilu tuk mai chu Asia le Pacific tu puya thliar kar zong la fai vek turin aron chuata mup maya soifo thin tongin sangkha zakwa somthum le pakwa September tha German in Poland aruna Europe rama indonara thlak pui mai chu alo chuak ta Japan po in chirle sot mi atolo turin indona mei pui a aron zuang lut veta Asia khumwal pui le Pacific tu puya chuan indona mei pui alowal veta hlua mai ni America chuan indo long nei mu mal to heklo Japan Sipai rual te chuan Pacific tu puya British le America ram wa phliar kar te chu an han chil zui tak maya Japan hian indo alo runa sa to boka long an nga maya an long then khat phei chu lian lutuk tak mai an ni le ngala Yamato le Musashi te phei kha chu alai pui mu pakhat ngot po quintal som panga atling hialani Japan chuan an long rual te chu mun riata thenin Pacific tu pui chu an ron khar thlata duai maya
marlama admiral hosagoya ho te chu long tam tang nen an ron thok thamup mup maya adot le admiral kakuta ho te chu alusian thlerkar bitum ngatin an ron thlok chuak boka adot le america ram Mipui thlerkar lak tum ngat longrual pathum na le palina admiral nagumwa ho te phei chuan aircraft carrier ngat po pali lai an keng a thlona po zani som nga ngot an keng telani longrual pangana Japan long Sipai lalber admiral Yamamoto ho te phei chuan battleship ngat pathum an kin baka heavy cruiser panile longte naw dang tam takin an ron zui du amaya longrual parukna admiral kondo pol te chuan Mipui an ron panding ngat boka longrual pasari na le pariat na te hi chak khai silai mu le reson lampur tu an nia long zatam tak admiral tanaka an aron ho bokani heti lai hian America chuan aircraft carrier pathum chi anei to battleship phei chuan nei to lo Japan sipai te chu anduna lai ya anron kai ta hum zela America le British tan dan ngai na anom lowani kumsang khazakwa somli le pakhat chu nge hian Japan sipai te chuan Hong Kong baka General MacArthur thunmun Philippines ngei po an lo kai ta General Rorum MacArthur po in show satum dum chungin Philippines atan chu asanta mase Singapore hian British sipai singriat lai anin cheka thla muang le tifinriat kama te chuan lai pui lian tak anbun ferfur maya Japan longrual lokai turtan po huprom takani engti khopa long lian le rinom po ron kalchi asela fu lutuga lo kap si asia theiturin uluk lutukin andrem sa veka indo long enga hoi sar po lo thongma se British lai pui ko morzon chi andron ma chondona rinom vet takan ni mase Japan ho hian tuipui atanga ron beilovin Malaysia lam atangin andron norta hum maya Malaysia veng tu British Sipaiten dang ne ta heklo Singapore bok an to lut vele ta chu vele Malaysia le Singapore in kalpona Singapore Johor Causeway an ti chu Japan ho chuan bom chenghala Singapore British Sipai rual te chuan thingzik bula zong danang chai an lo ni ta ni chu vele Japan thona rual te chuan Singapore khopui chu le an bomber Mitsubishi G4M le G3M baka Kawasaki KI-48 rualin an chudron tak maya vengtin mai chu akhudum tangut maya du to ka Japan thona sipai pol anan che mai chu Singapore khopui moi tang mai ni thin chu khochiat nia lo hal kang thamang lawang mai hian building kang bang te chu ading dum ther ta huang ringot maya asop chen he ngei mai chumi nuwa fighter rualin machine gun lianin anan phu ron le chur maya chutia rei tok fe an bom chil ngeng nuwa an lu chil ta ni British sipai lampo an lu lul kher mai ko thler tin maya chuan anin beina sa ma anin pom chil taniak niak maya British sipai tan ei tur le silai mu supply engma be sei tur om to lo Japan lam hian an dang chat fai vek to ti ngai na om tangang lo ani e February ni som panga sang khajakwa somli le pahnia chuan General AE Percival le ho te chu Japan kuta anin petange a hemituma Japan sipai rual commander te hi General Tokomuki Yamashita General Takuma Nishimura le General Takuro Matsui te annia British sipai General Arthur Percival Australian General Gordon Bennett General Lewis Heath le General M. Beckwith Smith te chu Japan saltang an lo ni ta ni hemituma Japan sipai Singapore ron beitu te hi sipai sing thum le sang rugdak le lai pui zali som rugba ka inthiarvel nan motor sang thuman manga Malaysia lam atanga an ron beita ka wangin British sipai singriat sanga lai pui zathum le motor lian sang khal le zariat ba ka armor fighting vehicles zani lai in lo beilet ma se sipai thi le hliam sanga ba ka singriat chuman anitani Japan lam hi sanga vel bok thi le hliam anom ve boka ma se Japan tan chuan a hlok ma Asia khomwala British school pui ber chu atuta Japan sipai rual chule ti pui kama anin tlar thua thip murmaya tui pui fangna hla an sata hlu maya British chan chu a chengei mai tui pui lama tangin anron
tuipui lama tangin ron be ni zo ngat se chuan an na salo teng chu Singapore kalto chuan in rianga khami Singapore long chol hun le tuipui kam hun rem tha zong zonga khan akha tokin kul nget lutu kan siam veka lai pui lian in do long enganga lian po ka pil zo var tur hlir hun som nga ngot an bun mole ma se heng British tuipui ven na kul te hi man tlak an ni talo then kha soidan chuan khang hun laya British sipai te kha Australia mai ba ka nam sang in pol an nia abi kin Indian vai an tam me ma Bengali parorum Subhash Chandra Bose Khan Japan puina manga independent swal chu atum tlata vai ho jinga khan puchandra thlop tu an tam sia an tlom phata ni an tiani ma se hei hi sangkha zakwa somli le pan ni February ni so ninga tanga ni som panga thil theng kha nia soita kangin Singapore veng tu sipai te chu Japan saltang an lo ni ta heta hian mizo tlangwal po tam tak an tel ve ani Burma sangkha zakwa somli le pan ni Japan sipai rual chu an chak ngei mai an du thu samang ngei in Asia khumwal puyara barmun rangwalai chuana le longkong poimo zong zong an la fai veka an du thu samang ngei in an thunun theita ni tuna chuan an momo khovel huwa puwa bu thar chuak nem berzing ami barmaram bu mun phai zol champut maile oil lai chuana hun te chu an target anita British sipai an man bang le liam chak vak deuh te chuan barmarama tran hun siam thale turin an ron tol chove mup zela barmaram bung tenen sarim tanin tai kam tluan mai chuan an in zar chove le ta ni mase Japanese general te ral real thiam na chu alakal tuang ri ngei mai tuipui atanga beilovin barmaram chimto Victoria Point atang bokin an ron lu le ta zung maya rengon kho puila chu wa chap kho khen nan hal thlibeng fu an soyang main akang khuding thim chho nguk mai si sa pachal tan me po jam chiat ol tak turani British sipai te chu an nung tol zela mola men kho pui in chu in an hanin pom chil le ta riap maya hei hi heti hun laya mi zo tlangwal kumpinu sipaya tangten mola men in ka pui an ti thin hiani Japan chakwang lai le British tran phet laklo chu in khan lo takan ni an nung tol hum zela rengona bok an tol lut le ta Japan mason mek chuan ha chol lai lok tangyal po an nei lo rengon khopui po chu atlungei don ti chiang ta arang thiang berin sarkar ministry po son chu ani ngala khopui lian pahnia kilometer zanga somria ta hla Mandalay an tol thlen thei chuan be sei tur alaom chuti mek lain jing chun zan zom zatin rengon khopui chunga Japan in do thlona rual te chu mu chetlang ban zar an soyang mai hian van an ron khar duar reng maya rengon khopui chu an du lai an bom chur reng maya nu naw tlan chia te chu puak rang mangin an ron chuk phu zui ngek boka arab thlak ngei mai arang in British sipai te chu an tol chuak ta mup maya Mandalay an thlen thei chuan be sei turala om mase Japanese army te hi an chak maya Thailand atang te in an lo lut nguai zela rengon atanga kilometer somriat lek pagua rel kong an lo dang ta mi mai le barmaram ven himna kulpui chu alo sobrop zota sipai le nu naw te chuan man rem sia dan in India an pan ta nuai maya kong laka an thina sadan chu chiang taka lo chin sia hlei thei po anilo arab thlak ti pialamani Japanese Imperial Army te chuan barmaram chu an la felta anin tiamange in barmaram po independent an petangeya General Aung San po heti hunlaya barmaram sipai reng sang ber Major General reng pe in kumsom ni le pasari milek General Aung San chu Prime Minister anita bokani Burma chuan Japan ne na tangin independent chu an mutangeya sangkha zakwa somli le pali alo her chu ame chuan independent lem ani zia an fe chiang to kher mai British sarkar la chuan ne na an chan phot chuan an ram op colony te ne na independent an pek vek tur thuan puang cham chi boka chuti line Japan sipai te chu mun sanga an tlom tan to Pacific tuipui la chu British le America long rualin an thunun ti to a Japan sipai supply thiar kalvel reng an ka pil mi zela
Japan Sipaite tan cho le ral thuam dap chop chunga ral dawangai to General Aung San le ho te point zalen na pum hlum pe thei tu chu British sarkar cho ani ti an chiang to kher mai kum sang kha zakwa somli le panga kum top lama chuan Japan an tlom felta Burma chu British kuta bok atlulu le ta ni Masian colony te ne na zalen na pum hlum pek dan tu relin an buai chongal chara General Aung San ne na bok Prime Minister ni na hlan anilea unua chuan Anti-Fascist People Freedom League Party adin venghal boka anu dewa karen namsoi tu pafing le ro rumzet mai Transport Minister na chel mek tu so baugi sangkha zakwa le panga gas ni som pani atanga sangkha zakwa som nga chuan Karen National Union adin tabok baugi hi panamai lo ta Cambridge University a sangkha zakwa som ni le panga kuma lo zir chuak to ngatani Ogas ni som pani sangkha zakwa som nga Anti-Fascist People Freedom League Party nenin biak na an nei nuin so baugi hian Karen nam biltan independent ngei angia tlat awangin anin rem thei talo chutia anin bezo a holam chu Burma army ten an lo lambuna an kap hlum ta hlau mai ni give me liberty or give me death Mr. Sobaugi President Karen National Union Burma chuan Karen Sipai le Burma Sipai te chuan in do tarup rup maya Burma Sipai te hi an tlom titi der mai mase Karen lam hian in rem an du mai rilova engemoti ti in Burma army lam hi an ding chang le samani e Burma ram chu Karen kuta atluteu kher mai unu Prime Minister aron ni chhota sangkha zakwa somruk le pahnia General Niwinan Sipai sarkar adin le ta ti kan soi to diktak chuan General Aung San Khan Burma ram chu socialist ram ni turina duwa General Niwin hian ti hlo thlin aron tumta ma se a hlo cham satlia po ni lo Burma ram chu asobrop chen he ngei mai heminua Sipai sarkar rondin tu te reng chuan tumemo ti chanemo an nei reng to lova lalna cheu minani Sipai sarkar an rondin thin ni tunlai thleng hian helpol sang an ding thar zela tunlaya Burma ram helpol sang pisu chi sarkar CRPH Committee representing the Pidang Su Lutoin Federal Army a puan tak te lotar lang taila KNU KNL RCSS SSA KIO KIA KNPP ANC DKBA NMSP SPP ALP PNLO CNF CNA ABSDF LDU te annia sumai baga Burma hian civil war rap thlak taka chuak mek bokani civil war chu tuna hian Burma rama sarkar pahni anom tatlat maya dan po na anin hnol ton ve boka ram pakhata sarkar pahni emo shoi tu pahni emo anom to chuan mathei lovin civil war tual chung in do a chuak ngei don ti nani apoi thui don ngei mai sarkar sang in chou ve anhanin do rep mai hi chu thil thleng kum khua ni zoka civil war nga thi chu khoiram ma hian anram chunga thleng turin an du ngai lo arap thlak dana chungchuang em maya tuna nge hian zo na thlak tam tak kan chen na Burma nge ya thleng chu anita sia engtiare nge o don mishing nun na thisin zat nge luangral don shiat ani rilo federal lam hian tran hun an siam ve meka an thu puang tu pakhat chuan Mipui za somria tin an thlop ni na puanga dikpo adik mel khop mai mase Sipai lam hian Burma ram Defense Department noya ral thuamom zong deuh tho an control ri tlat maya indo na chu alana sa chho viau do na ni chuti line Mipui thlop lo Sipai reng khoirama ama an lading changjik tluak ngai lo thung Burma mel thar tur engchen nge anin khoi noi don tu nge ne tu ni don shiat thei ani lo na Sipai lam an chakani vai chuan Burma ram chu asom le pek ngotang federal lam hi an tangrual thei ani nga chuan Burma Sipai te chu tam engangin ral thuam nei rei ma se Mipui berin an chiana tur hleir an zong dona atopa chawraw ek an la thai thowang tuna hian Burma hian silai kengchi sim hi noi nga zot anom meka shiatania indo achu atak takhuna chuan tam takin general minong hlai hi an la phat san dona he hi lo thei lo thilani
Sipai lam an tlo hmuna chuan ka chin san arakan karen le nam hlom lian tuna state cheber chi anga ommek te hian federal state nein state tinin supreme court le flag an nei sang vek tuanga sarkar lai puya nget taka inzom khom si in ramzalen le changkang tak alo ni tuanga tuna kol barmi sten an sa khwale nam ti dan tlang mi dang te hne na bar lui phet an tumna po lo re to do nani America ang main ramzalen changkang tak alo ni do nani engtika nge chutiang par moi rim tui vula ram chu alo thlen don pathian chowin a hreta ani e